Poštovani predstavnici medija, dobrodošli na preskonferenciju povodom upravo završenog finalnog meča ovogodišnjeg kupa Milan Ciga Vasojević, u kojem su košarkašice Crvene zvezde MTS savladale ekipu Art Basket rezultatom 77-55. Najprej ćemo prve utiske čuti iz redova Art Basketa. Nema šta puno da se kaže, ovo nam je sigurno najgora odigrana utakmica u sezoni. Od početka su poveli, mi kroz cijelu utakmicu nismo uspjeli da uhvatimo neki priključak. Čestitam Zvezdi, zaslužena pobjeda. Dobro večer svima. Čestitao bih Crvenoj zvezdi na zasluženoj pobjedi. Ušli su u ovu utakmicu sa mnogo više želje, mnogo više energije u odnosu na nas. To stvarno nije smelo da se desi. Mi smo tražili previše individualnih rešenja tokom cele utakmice. Nismo igrali igru kako smo igrali cele sezone. Kao što je rekla Marija, ubedljivo naša najgora utakmica u sezoni. Eto, pogodilo se danas, večeras u finalu. Potpuno zaslužena pobjeda Crvene zvezde i čestitao bih im još jednom na osvojenom kupu. Sada ćemo prve utiske čuti iz tabora Crvene zvezde MTS. I think that my team and I, we worked really hard for this. We were preparing all week. So it's just really exciting and it's nice to know that all our hard work has paid off. Da li imate pitanje? Do you have any question? Can you tell us your first impression about atmosphere in the hall and winning a title? It was great atmosphere. The crowd was really nice. We had a lot of people showing out, so really thankful for that. I think it was fun. I like playing in front of a big crowd. Those games are always fun, hearing the crowd scream when we score. So I think it was fun atmosphere, and then being able to win it in front of our crowd, I think that was really awesome as well. Pa nekako mi ostaje Niš dobrom sećanju. Tako da i prošle godine smo osvojili, sad smo ponovili ovde. Na isti način slično je bilo priprema naša za ovaj turnir, a isti su bili i protivnici kao i prošle godine, da smo praktično se manje spremali za polufinale, nadajući se da možemo to nekako, što bi rekli, na mišiće da izvučemo, a da se bolje spremimo za finale, što smo i pokazali. Malte na isti scenar kao prošle godine. Ova ekipa projektovana da igra FIBA kup i da igra na nekom višem nivou, tako da iskreno sve sem titule ovde bilo bi neuspeh za nas. Tako da sam negde ovoj očekivao i priželjkivao, međutim mislim da smo rutinski odigrali utakmicu, da smo odigrali dobru odbranu, primili malo poena i uz neke propuste koje smo imali da smo uspešno priveli kraju utakmicu. Hvala. Da li ima pitanja? Izvoli. Za nastavak sezone dobar podstrek za play-off? Pa uvek se nekako kup dolazi po kalendaru, dolazi iza poslednje kola, tako da je nama ostalo još ovaj play-off koji je razvučen na neki način zbog nekih igranja Vojvodine u finalnoj seriji, na finalnom turniru Baba Lige, zbog naših praznika pravoslavnih, tako da će to biti razvučeno, ali negde do 1. maja očekujemo ćemo završiti. Imamo startnu poziciju broj 1 i ako budemo igrali ovako na ovaj način, mislim da nećemo imati problem. Izvolite. Je bilo slično su čestitke i jedan podatak, ovo je vaša 10. trofej sa Crvenom zvezdom. Da, 5. kup i 5 prvenstva. Pa eto, samo sam htio da čujem očekivanja da će biti 11. do kada se to. A radimo na tome, ja se nadam. Pazite, mi smo ovde razne... Naumčevi Bojović su sa mnom u Zvezdi 11. godina. A sad su još uvek relativno mladi igrači. Oni su počeli s 15 godina. I mi smo negde sa 16-17 godina već osvojili prvi trofej, kad nismo imali ni jednog seniorskog igrača. I ova ekipa naučila da igra ovakve utakmice, naučila da igra ove završnice i da osvaja trofeje. Tako da, normalno, nismo mi sve osvojili, nešto se promakne, negde propustite, ali u konačnom nekom zbiru ovo je ekipa koja je rasla, koja je dugo zajedno i sasvim logično da ima malih dodataka, promena, neko ode, neko dođe, ali uglavnom kostur je neki isti i to nam je možda i najveća prednost u odnosu na ostale ekipe. Tako da očekujemo i u finalnoj seriji da ćemo uspešno završiti, pa ćemo za sledeću godinu vidjeti šta ćemo dalje.